na mesa muya ni kindu kibata muno kwa etikili na yoba niwe kanisa akatolili kanasa kondo wa mesa ya muya omanisio wa umundi wili ndeto imwe na nene tumati tina sikitina ngabyo yulu wakana na ishitu nisia ekewe tene na chao na tene kadio mokau nikatele mangasia etikili muno kadio moka tene na chao na tene nundu eba ni tene na tene vimini kana ona na ishitu ilato haika ilatu keka ona ilatu ende kweka aisio nisiekewe nundu kutingwa kusioka ingi kuamba kwa Yesu Kristo imemalizika kabisa. Sasa hiyo inakuwa shida kwa etikili ya ingi nundu nitukia na esi ya ungendu sio twele usika hata nundu clearly etikili oneka idie ona Paulo na Betelo maina maonzu homa ndiko manga imeasiata indi idie anasa nagaini walo tuteje omundi tuimanisye ondo witao ondo webata na therefore kwa mituki ibuku ni thaevelania kilungu cha 11 cha 10 I'm sorry evelania kilungu cha 10 kuma mswa wambe nginya mswa wa 10 ena mwandiki wa ibuku thi ena kwenda kukweka comparison ya Nthembo ilasi ya Nthemba wa ibidala yuti Tene ibidala Mose na Nthembo ilasi ya Nthembiwe ni Yesu Kristo on Nthembo imwe na yuwa somanga no koma na ondo mandiko manga imasia ayuti kwa na notia niyo wa Mose kila mwaka nimedhia wana muthena wa kumbula kwa Yehova kila mwaka nimedhia wana muthena wa kuithesia mbe wa Yehova ni kwa Nthemba wa Nthembo ya inene ya ibata muno na nima minzanga wa nthakame ona maka minzangi wa keuo ni kenando manga indi ni wa ila ula muthenya methiwe na kuithesia nundu mena mwaka mwima mailika o maundu alama kwa taandu maili cha maunduni o alama kwa dhako tukwata idye maivinda thi lakini mwathenya usu wavika wetawa the day of atonement siku ya upatanisho muthenya wa wiwa nithyo ayuti mawita Yom Kippur day of atonement moka makanena yo kwa mbewa Yehova na makaumbula mbewa wake umati wote ambao umefika unakuja kutubu mbele ya Mungu na kuidhinzwa mbui imwe na langi ikile kwa ili kuyawe uni ikuite na isio nikendaindi mone kwa medhomo kana na isio nisiaekewa indi undu wa Yesu wiki bathuka nyobyo nundu Yesu omisie o Nthembo yiva o imwe ndena bata wa 10 ya Nthembo ya kila mwaka aye omisie Nthembo imwe na isu nitoeti vayambe mabasi 4 mandiko manga imasia nundu ndutoneka ndakame yanzao na mbui kubeta chao kubeta nai na nicho kitumi media wana kuthemba mwaka wa vikavando Yom Kippur day of atonement siku ya upatanisho mayuka nikenda mekewe na fresh na isi ya mwaka mwima indi Yesu Kristo alifanya kitu ya ajabu sadaka moja Nthembo oimweyoka weza kuidwa kutingwa bata wao lili kanyo na kutingwa bata wao kumba na ingi kumwa na isitu kuvetangi wa na isitu kudhambwa kondo wa na isitu na therefore verse 11 kilungu cha 10 cha Evelania verse 11 the Bible says na kila mudhembi aongama kila mudhena aidhukuma na kunthemba Nthembo o isu mavinda maingi ila itatona ona indi kubeta nai praise the Lord ona indi na inja ikata jabetwa indi kwisila Yesu Kristo ngile verse 12 indi uwe Yesu athemba Nthembo oimwe kwandu wanai kubika tene na tene. That's very important. O athemba Nthembo oimwe kwandu wanai kubika tene na tene. Angalia verse 14 nundu kwandu wa Nthembo oimwe ni wameanisie kubika tene na tene ala we na kwa mabadhani twe. Praise the Lord. Napo ndipo tutaanza nundu ve Nthembo li mwana thomiwe ni Yesu Kristo na kondo wa Nthembo isu iyoka
ni ya betangie na isionde zitoke badukano twinacho na nduma yuti alama ibinda the nundo na isio tena bata wa kuthewa kila mwaka nandaka meya ng'ombe nandaka meya mbui hindi ye dini wa Yesu Kristo wewe na mimi tulisamehewa nisi ndeto hii sia belania to believe ya kana kwando mazasia kwa kwando kwingi measia siandikiwe ayuti metikilite ubo wa Yesu Kristo magati ya kiyuti cho nikenda yuma tuke etikili lakini mande o ibinda o mande na thayu o makomana na motulio maingi muno na motulio ni menda muno kusyoka kiyuti ni chokila cha Tene. Na therefore mwandiki wa ibuku ena kwenda kumonya hii kila metikilile ndini wa Yesu Kristo kikaba muno kiyulu muno kwe kila meka Tene. Na therefore kusyoka ko itina masioke kidhio ni chocha yuti ni utumanu nondo ndini wa Yesu Kristo niki aniwe shombe kila cha adhaniwe ni adhani alamu tulono soma umonde. My friends, asifiwe Yesu. Evabe kindu kivingi samu kala nile waku nangaine nae na yuti nimeka kila mwaka makadesi ya naisio indi ye ndembo nimwe mandiko manga imeasia tumesafishwa tuyadhesi we have been made whole kila mwe ondo wiyeba njese chumwake weba na njese kuwenda kukwikibindune kwele wakwili hata na njese chumachokete wena wete kila nomao na ando maili hata njese mawe kumaku undu meana hindi edhiwani wa mosi ya Yesu Kristo eka yumu ndinye niliki ebina nundu mwale kuwosa kwa mwikio mutitona kwa meko mando na kuambia kwa imani ulipompokea Yesu ulisamehewa dhambi zako zote once and for all na ekasi ya kuwiweka ona siya kila mundungi witikilite Yesu Kristo na kiwia na kimoyo kwa nunu nini siyu vaiyo ndo uonge mekati wakwa na Yesu Kristo na nika nabo manekindu kikwa ngaini serious mandiko manga imasia itina wakudhemba ndembo isu itina wakutukui yangelanyoni Yesu Kristo osie ekalandi angalia verse 12 mandiko manga imasia indi we adhemba ndembo oimwe kondo wanai kubika Tene na Tene ekalandi ngali akoko kwa aume kwa ngai kuma ivinda liu etele amaidha make matuiwe kavila kana isiake etele amaidha make matuiwe kavila kana isiake na amaidha asu ni alama tamwetekelete Yesu Kristo kwa maana wamemfanya Yesu Kristo kuwa adui kwao na wamejifanya wao kuwa adui kwa Yesu Kristo ni William D na etele muminu kilio wa maundu wonde nundu ndesioka ingi ambo engelanyoni kondo wanae ngewa ya nae imeshia wapi hapo na yue etele muminu kilio uke nevawe ndoa mwitikila Yesu Kristo. Let me tell you mwana nomwe umwitikile nikenda kondo wakumbula kwa naisi yaku I tell you you are forgiven once and for all. Of course pena makuli omoka no alameka naisi ya ungendu na ningu musongea hindi wa woki naisi yaku nisi ya ekewewe lusise mtu wako mwe onasia kunineke lumwe onasia kunindeke lumwe onasia kunindeke haleluya niweta unake bata nundu aisi nindi nitenda kulwa ni naisiando na tuilili kana abyo na tushena kushena na tuzia na timu shene nikutana indi nilaimu tekwenda kulwa nisio na tuilili kana zia naisiba isu tutekweka nona wa miaka 40 nulilika na waka na anonima lilika na kana undunganya no wekie isinde ko thete kolwa inde kili yawe vasita uka weta wanginya mwingo isinde tei ndio la wana ndisi nikitumbe ketu hene ni mutangasia umundi na la ndema kakwata wasiao na ishaku nisiekewe ni Yesu Kristo Tene na Tene. Praise the Lord. Na yunda tiele na kinye kuka inge kwa mbangela nione. Aye. Tele muminu kiliobike.
Na kuende anambe maandiko manga imasia verse 14 nundu kuondu wa Nthembo oimwe Nthembo oiba edhukisie please kuondu wa Nthembo imwe wena kwa the Bible says ni wa meanisie ikizungu we have been perfected I ondo wilewe ndiwe no kwacho ndo wilewe isipe mondo aisie pe ando atatu utakenga wambenge indu mukenga cho wende ndekela bandu akisese oseno dhuku satani namba 2 ndo ikata ndo mukenga tiweze wanai tiweze wa udhuku ona tiweze wa uwani wonde satani wimukenga ata indibe ungi utamukenga uwe mwene ndo ikenga ona kauno nasi ni kudepend na psychological situation yaku indiwe hawezi kujidanganya na kwa sisia hundo chumwa kiuba lawi sisia mwaka last year bala unatindile kundu kuonda wa atindile maandiko manga imasia ilawa mwitikile Yesu Kristo you are perfected ni wa meanisie kubika tene na tene oala maende kubadhanwa. We mean kana everything has been done even though the process is ongoing. Nangele kanyosu etikili nitaela ya asiai ukenda kosa kana by adoption kana ukenda usia kana ka onaka tinda utuku ombeka yite no kako onaka patwa ni kiumati no kao ka ndukecha ni woba ni wanako na ni hivyo na yunda waya akuno kumianisia nakana ka wena wikwacho kanaka kaelewa masama ni masamena kakaelewa ona kwivi angolo kakaelewa ona kwivu yangwa kakaelewa ona kwidambia lakini wamba kumianisia nako wena wikwacho kakeana. Let me tell you ilato asyewe ni Yesu Kristo thelawa tukuyengela nyone thelato atangi watu twike siana siangai na ndeso twadhukia evove na wivo ni wana tenawo lakini ngaiti wo kwangoni wana wito niweze kutumianisia niweze kutumisia nacho kitume tuna mwalimu baba mutheu ngango tabia wenese wina maweku maingi ngango tabia wewisi utala maonzu mando ingi ni utangaseka na baba mutheu ndana ambo mina we andeni wako ambia mwenzako we awabe bantu nambo dhela ndeni wako ndumwe we awabe bantu nambo dhela ndeni wao upweke kwikianisia ngo na ndwe kai kwikianisia ngo nganyane bazei nganyane yosilezi nganyana mwe kwa tasia na neze ani wachao ni wamana